Echure cya bushesheri izuba ihanga ryagwerwa kagwe bwanyuma y'amakuru g'obusasi ago kufa k'Omugaiga Aporo Nyegamehe owabinje barukumanyanka Aponye bwanyuma yo kutunga butanda ha ruguuto rwa Mbarara Kabale ahari itoje muri district ya Ntungamo. Aporo Nyegamehe owabinje babiri bamanyanka Aponye kandi Omugaiga mu ihanga abira ryo mu motoka registration number UBF B3Z Land Cruiser etomire fuso yemundi etwire afeeriire ha rubaju rw'omuhanda namba UAZ rushanju nkaga na mushanju D akafeeraho ikiro shaha ishatu polisi ya Ntungamo registering fatal accident erigiyemo okufa k'omuntu mukuru on business orikumanyanka Aponye konka amazina jaga chimina Aporo Nyegamehe kandi ya injaringa n'abantu abandi babiri stira babiri bari mu motoka niyemwe imamyo gaberarumu uburgo ba accident eji burigire amotoka UBF bishatu kashare Z ikika cha Land Cruiser ibene ga side za Mbarara ta motoka ebe afeeriire muhanda ikika cha fuso abandi abantu babira ino mu motoka abarumo Moses Buyinza kandi obire navuga amwe na Karamuzi Joshua birukangize bwo mu irwariro rikure rya Mbarara eibarumo no batonjero obujanjabi ariyo nabavuga babareta ha accident and emergency unit aho batungera obujanjabi bwaho naho bakabastabilizinga kandi ahindu kugambira abashobozi barimo bakora cyone cyo kubasika kurebeka ngo babahereza obujanja rubona barukwenda omubiri gwa Aponye gwirukanzibwa hirwaro rya itojo eyibagwiha baruko gutwara Kampala natungona no kumanisibwa contrary to what has been reported ninga sherina shoma mikutetari yemwe nemwe ebiru kugira ngo daleta Aponye ngwanyuma yo ku tunga butanda kafa bamuresera ha yirwaro mu cyari yirwaro no tumazuma information etwa tunganire kangu bamutwire ahirwaro ri yayitojo mu cyari yayitojo ba treating mu berugwe then nabwanyuma bagutwara Kampala Nikigambwa ngo Aponye abire naza kuziko wabo mu cyaro muri kigo Mahanga Town Council omuri district ya RUKIGA. Aponye twire nakora nka chairman wa NRM abwa district ya RUKIGA kandi akekorizi nabwanyuma yo ka government ebihimba hamwe na n'obuhunga obagabiri hango mukeshereko ka COVID-19 omwaka gwe 2020 ahabwa TV West ndi area Sartugusa.